Pozdrav svima, moje ime je Daniel, znate me kao autora na portalu logično.com i ovoga puta sam odlučio snimiti jedan kratki video iz razloga što smatram da je tema jako bitna, a i znam da dosta ljudi ne voli toliko čitati, nego više voli kad im neko to ovako objasni. Prvo mi dopustite samo par riječi o sebi da kažem. Ja sam inače ekonomist po struci, imam diploma, jedna američka, jedna austrijska, jedna iz Hong Konga. Imam dugi niz godina iskustva rada u financijskom sektoru, u bankarstvu, u Hrvatskoj, u Austriji i tako dalje. Znači, ne govorim ovo da se hvalim, već čisto da znate da sam prilično kvalificiran da govorim o ovoj temi. Današnja tema je uvođenje eura u Hrvatsku. Uvođenje eura u vremenima najveće inflacije, rekordne inflacije u eurozoni je jedan nevjerovatno glup potez kojeg naše političke elite moraju sprovesti i naravno pritom kako će proći naša ekonomija, to je manje bitno, njima je bitno da se sprovedu naredbe iz inozemstva. Međutim, ovo će nam dati jednu nevjerovatnu priliku. Priliku da okrenemo situaciju u svoju korist. O euru neću sad puno gubiti vrijeme. U članku sam opisao malo o Grčkoj i tako, koliko bi Grčkoj bilo lako da je zadržala svoju valutu, puno lakše bi se othrvala krizi i tako dalje, jer u biti država koja se odrekne svoje valute, se odrekne i mogućnosti vođenja monetarne politike. Ali pustimo sad to, nećemo ulaziti u detalje. Ono što želim upozoriti je digitalni euro. Digitalni euro je pravi razlog uvođenja eura i euro je zapravo samo međukorak u tom smjeru. Dakle, njihov cilj je da uvedu CBDC, to je Central Bank Digital Currency, odnosno elektronsko plaćanje, i to je jedan alat potpune kontrole. Prvo da vam objasnim, znači, ako mislite, pa dobro, nije to tako strašno i sad imamo elektronsko plaćanje, ne, to nije isto. Ovo kad vidite u dućanu i sa karticom platite neku robu na kasi, na takvim plaćanjem država zapravo nema nikakvu kontrolu. Ta plaćanja vidi vaša banka i eventualno država bi mogla doći do toga nekakvim sudskim nalogom, ali u pravilu banke to sve na kraju dana poravnavaju međusobno i vaše ime se tu u biti gubi, niko ne zna šta ste vi gdje kupili, niti to ikog zanima. Banke to u pravilu ne zanima. CBDC, dakle ta digitalna valuta središnje banke, to je jedan alat potpune kontrole koji će omogućiti centralnoj banki države da u svakom trenutku vidi sva vaša plaćanja u real time-u, dakle u stvarnom vremenu, i da ih po mogućnosti stopira. Nekoliko primjera koje vam mogu dati i koje su zapravo odlično opisane u videu koji sam također stavio u članak i na ovaj svoj kanal kojeg sam otvorio sad baš zbog ove teme. Kanal se zove Indigo Ratnik, možete pogledati sve videe koji su tamo, svi su vezani za ovu temu, ima ih nekoliko. Dakle, jedna od opasnosti digitalne valute je to što vlast može zapravo odrediti na koji način ćemo mi trošiti te novce. Na primjer, recimo da je kriza, da nema dovoljno nafte u državi, oni mogu reći, ok, svakome ograničavamo 10 litara tjedno, smijete kupiti benzina, i preko toga vama više jednostavno digitalni novčanik neće funkcionirati. Dakle, nećete moći kupiti više od onog što je država odredila. Drugi primjer, recimo da oni uvedu nekakav novi lockdown za nekakav novi virus i oni kažu, recimo, smijete izaći van samo između 4 i 5 sati i kupiti samo hranu. Oni to
pomoću digitalnog eura će zbilja moći sprovesti. Jer vi ćete otići u dućan i vama neće funkcionirati, vama vaš digitalni novčanik neće funkcionirati ako ste izvan tog perioda. Znači ako odete u 2 popodne ili u 8 navečer, nećete moći ništa kupiti. Isto tako oni mogu reći to je samo za hranu. Znači vi ne možete izaći iz lockdowna van kupiti cipele. Jer vam neće funkcionirati, jednostavno nećete moći platiti. Dakle, to su stvari koje su oni već radili. Dakle, u nekim državama su ovakva ograničenja već postojala. Međutim, nisu ih mogli sprovesti. A CBDC i digitalne valute će im dati mogućnost da će to sada moći sprovesti. Dakle, to je jedan nevjerovatan alat kontrole. I još jedan važan primjer koji već najavljuju, dakle to se već radi u Kini, imate digitalnu valutu koja ima rok trajanja. Dakle, vi dobijete nekakve novce, da li je to nekakva plaća ili od države nešto, dobijete nekakve novce na svoj digitalni novčanik i ako ne potrošite do kraja mjeseca, taj novac će jednostavno nestati. Neće ga više biti. Dakle, to je nešto što se već u Kini radi, a u Kanadi se također najavljuje. Dakle, Centralna banka Kanade je to službeno stavila na svoju web stranicu. Taj link sam isto stavio u članak, možete pogledati. Dakle, ima čak jedan video na kanalu koji sam stavio gdje možete vidjeti kako jedan bankar, čini mi se iz Svjetske banke, priznaje upravo ovo što sam vam ja sada rekao. Dakle, digitalne valute će biti ultimativni alat kontrole gdje će vlast u svakom trenutku znati što vi kupujete, gdje kupujete, kada kupujete i moći će vam to zaustaviti, odnosno jednostavno vam isključiti vaš novčanik iz bilo kojeg razloga. Možda ste se pobunili protiv vlasti, možda ste bili protiv lockdowna, nešto rekli na Facebooku, napisali, ko to zna. Dakle, to je jedan ultimativni alat kontrole. A s druge strane, znači na drugoj strani tog spektra se nalazi gotovina. Gotov novac u novčanicama. I to je nešto čega oni se pokušavaju riješiti. Dakle, oni planiraju skroz ukinuti gotovi novac. Opet u Kini, znam da je to već tako, probao sam na svojoj koži, bio sam tamo već 2019. je to bilo, već tada je to tamo funkcioniralo. Nisam mogao kupiti kavu. Morate imati njihove aplikacije, imaju dvije su one, Alipay i WeChat. I ako nemate jednu od te dvije aplikacije, vi ne možete u biti funkcionirati u društvu. Dakle, tamo to već se sprovodi. Sad dolazimo do onoga što vam zapravo želim reći i na koji način mi ovaj grozan sustav kontrole, koji sigurno dolazi kod nas, možemo okrenuti u svoju korist. Ono što želim reći je da bi se to zapravo trebalo bazirati na francuskim slobodnim valutama. U Francuskoj postoji preko 10 takozvanih slobodnih valuta. Dakle, to su kao nekakva sredstva plaćanja, fizički, dakle oni postoje kao komadi papira. Imaju razne imena, u članku sam naveo, ne znam sad kako se zovu, ne mogu se sad sjetiti. Neki od njih su u vlasništvu lokalnih gradova, neki se štampaju privatno, neki su članova udruženja obrtnika i tako dalje. I oni zapravo funkcioniraju kao bonovi. Dakle, vi da biste dobili taj komad papira, vi ga morate prethodno platiti u eurima, dobijete onda taj bon koji se koristi kao bon za nekakav proizvod ili za nekakvu uslugu i tako dalje. I to se koristi unutar tog nekakvog, ajmo reći, udruženja. Dakle, svi oni koji koriste to moraju biti članovi nekakve udruge ili udruženja obrtnika ili nekakvih tih slobodnih ljudi ili ne znam kako se oni sve zovu. I onda oni imaju te papiriće koje razmjenjuju i koriste kao bonove.
Bonova ima i kod nas, ima primjera kad recimo kupite poklon bon u dućanu, pa onda taj komad papira vrijedi u svim dućanima tog lanca, čak i ako je u drugom gradu, dakle to je nekakav primjer bonova. Imate primjer isto kad u disco klub uđete pa dobijete onaj papirić koji vam vrijedi za 2 konzumacije pića na šanku. Tako da bonovi su legalno sredstvo plaćanja. I tu sad dolazimo do onog ključnog što vam želim reći, a to je zamjena kune za euro, koja dolazi 31.12.2022. godine i od 1. januara nadalje mi moramo koristiti samo euro kao službeno sredstvo plaćanja. Međutim, ne postoji zakon koji nama zabranjuje da mi i dalje nastavljamo razmjenjivati kune među sobom kao bonove. Dakle, kuna je savršeni bon. Zašto? Zato jer ga je nemoguće kopirati. Dakle, ne možete kunu samo tako kopirati jer je to ipak jedna valuta koja ima sve zaštite kao i sve svjetske valute. Dakle, nije to kao neki bon iz nekog dućana da ćete vi to sad odštampati na svom kompjuteru. Tako da, s te strane je ona sigurna. S druge strane, ona je konvertibilna. Nju se u svakom trenutku može prebaciti u euro, zato jer Hrvatska država je rekla da nakon što se uvede euro, novčanice kune ćete moći bilo kad promijeniti za euro, dakle nema roka trajanja. A kovanice će vrijediti 3 godine. Dakle, kovanice imaju nekakav rok trajanja, ali novčanice imaju vječno. To znači da ukoliko bi mi uspjeli stvoriti nekakav alternativni sustav, govorim o legalnom sustavu, mi bi mogli nastaviti među sobom razmjenjivati kune kao sredstvo plaćanja, odnosno kao bonove. Na ovoj nekakvoj lokalnoj razini, znači kad vi, ne znam, od svog prijatelja, susjeda, kuma, kupite litru maslinovog ulja ili kupite, ne znam, teglu ajvara ili, ne znam, nekakvo njegovo voće iz voćnjaka, na toj razini možemo i dalje nastaviti funkcionirati. To je jednostavno nešto što postoji, što nijedna država od Austro-Ugarske nije uspjela spriječiti narod među sobom da radi te trampe i da na taj način trguje. Vi možete nekome platiti litru maslinovog u kunama i taj čovjek može nastaviti trgovati unutar tog sustava. Ako ne želi, on može te kune u svakom slučaju, kad god poželi, zamijeniti za euro. E sad, da bi to funkcioniralo na jednoj višoj razini u kojoj bi bili uključeni i obrtnici, i firme i tako dalje, tu bi morali naći nekakav pravni okvir i tu ja upućujem jedan javni poziv pravnicima i ekonomistima da probamo naći nekakav okvir unutar kojeg bi to funkcioniralo. To bi vjerovatno morale biti uključene nekakve udruge, mora biti nekakav level organizacije bi morao postojati, ali ako funkcionira u Francuskoj, nema razloga zašto ne bi funkcioniralo i kod nas. Pogledajte svakako taj video, to je jedna reportaža francuske televizije, možete ga naći stavio sam link na članak, ima i na ovom YouTube kanalu Indigo Ratnik, tu sam stavio tu reportažu gdje zapravo čovjek ode u kafić i plati kavu u toj nekakvoj njihovoj valuti. Tako da, to bi bilo nekakav prijedlog rješenja, znači da mi nastavimo koristiti kunu i gledajte, bilo kakvi prosvjedi, protesti protiv uvođenja eura, bilo je nekakvih pokušaja, međutim to ništa, zna se kakva je agenda, oni su odlučili i oni će to sigurno sprovesti, tu nema nikakve sumnje. Ono što vam želim reći je da
Ja ću ovu svoju inicijativu, mislim, svakako ću ovaj video i taj članak, ja imam načina da dostavim to svim, ajmo reći, bitnim ljudima koji su na našoj strani, dakle to su razni aktivisti, saborski zastupnici, čak i europarlamentarcima, znamo o kojima pričam, 2 su samo koja su na našoj strani. Međutim, sve je to nebitno, svi ti moji kontakti, to je sve nebitno. Ova inicijativa može uspjeti samo ako vi, obični ljudi koji nemate nikakvog utjecaja u medijima ili u politici, ako vi odlučite da će ta inicijativa uspjeti i ako vi odlučite među sobom i dalje razmjenjivati kune nakon 1. januara 2023. godine. Dakle, ovo zbilja ovisi o vama i mi zbilja možemo ovo okrenuti u svoju korist. A ovakva inicijativa, ovakva prilika za ovakvu inicijativu nam se više nikad neće pružiti. Nikad. Jer ova zamjena valute se dešava sada i nikad više. Znači, mi imamo priliku da nastavimo trgovati kunom koja će biti kao bon za usluge i za proizvode, ali će istovremeno biti konvertibilna u euro, neće ju se moći kopirati jer ima sve te silne zaštite i pazite sad ovo, otporna je na inflaciju, jer nakon 1.1.2023. više niko neće štampat kune, one će se uništavati, kako i država bude uzimala sebi, one će se uništavati. Tako da ona će vrijediti fiksno prema euru 7,53, a s obzirom kojom brzinom se euri štampaju i s obzirom ako bi naša inicijativa uspjela zaživjeti, ona bi u budućnosti teoretski mogla vrijediti i više. Ali o tom potom. Dakle, zbilja ovisi o vama i ako želite da ova inicijativa uspije, ja ću vam odmah dati sljedeći korak. Prvi korak, morate odlučiti. Morate odlučiti da vam se sviđa ova inicijativa, da želite da ona uspije. Druga stvar, morate dijeliti ovaj video, dijeliti ovaj članak i govoriti svima oko sebe o ovoj inicijativi da nađemo neki način da ona zaživi legalno, na legalni način u 2023. godini nakon što euro dođe kao službena valuta. I naravno, onaj najbitniji korak, čuvajte svoje kune. Dakle, nemojte ih zamijeniti, nemojte ih dati u banku jer će ih oni uništiti, nego čuvajte svoje kune. I ovo je dosta važno. Nemojte, ako imate kakvu ušteđevinu u velikim novčanicama od 500 ili od 1000, nemojte to čuvati, jer kad dođe euro, više vam neće imati to tko zamijeniti, tko usitniti. Jednostavno, neće vam niko moći dati sitno, banke vam neće dati sitno. Dakle, čuvajte sitne novce. Čuvajte novčanice od 10 kuna, od 20, od 50, od 100. Eventualno 200. Preko toga nam nije potrebno za ovaj neki naš sustav. Tako da pobrinite se da do kraja godine imate dovoljnu količinu tih sitnih kuna za razmjenu. Eto, to je to. Toliko od mene. Kao što sam rekao, ja ne nudim konačna rješenja. Mislim da treba još uvijek malo poraditi na ovom legalnom aspektu. Ali zbilja, ovo je jedna jedinstvena prilika i način na koji mi možemo okrenuti situaciju u svoju korist i stvoriti jedan alternativni sustav koji nije pod kontrolom bankara i centralne vlasti i svih onih koje ne volimo, a znamo na koga mislimo. Eto ekipa, toliko od mene. Pozdrav!